e Flavito bo kan yan wo pe no ke kolo bo ke Flavito imaye owo ke Flavito iwo yan wo pe no sa pe ko kole imaye yan wo iwa kole o jaga igari e bo gwa ko e yo be ti me bi are e yuke bodo iji yan o yema mi no mo eri e pe ne babysitter o eri babysitter ya imwe ne be tu wisi o ye be to wa sige one moto ina wo bi me ire webo o so ba ki ado mo na ban ado wi jere webo o ma gba wo e joge e ya ona wo mommy e ni abere me be to wa kon ina we me kon e wori imewe agada mo bla pe eri oton wa gbe imewe eri oton wa gbe o me to kan ya le ne bla pe na gbe won e se bi jomo we meje ikani ro me de ba be se me no pe me ba na owa ke inwina re awoye gangan e mo ke inwina me ka be inwina ne oyi re owa bo ne no kula wo wa uma palu wa be dina wa bi me be re mana e ira we po na be yana oni ta o eri o me ba ya sun o e ona wa ogbeni egwa yo no wa ro ye me e po ni re ba o ro ye me ne ni le gwa ni na wa o si le mi wa ti wa ajoja ne e po na be yana e o mumu be no ure ni o wu gwa no wenu mi eni utopo wewe owe kokwe mekeni che ogwe moto ni meni onye mi nita o ime na swaro bia o no mai muke webo muke Nigeria mami oyigo mami opini mami osishi eri ogome ni wa ga iwa pobo ne ena mi o ifo nya bibo ni ya mu eke Nigeria re ni ya ticket ni ya we visa tori emi meme imami oyigo ni ya mwere o imami oyo o si gba ni no e kan mami owe ijeme iye passport ni eyen ri ejemi iwe wa ya obe jemi owe ose won pabo ni e to mu jaye class iwe o gbe aga lawo wo eta eyan ta bo to lawo bo se iwe oyan we ti mu ere no lawo wo ni se ya filu wa pa o ya filu wa kwa o agbe sisi bi edo so we arewu imawa rewu imane biegbe imayoyo wa imado mi re supermarket imara ebi lo pa pe me o iyan wi fi tete ma yiro iyan fi tete o ma no fi tete ona bogwe va ona mwere o ona mo bi je ona de yese o ina mo cousin ready for 5 months o yan la deport o ogwe la me ite be boni aya ria oyo me gbe na o ogwe la me te bo be wesi o bire juke o wa we ni temi ni jigo wo ita ene o itemi ni jigo ne o ime block be wesi o wa ni re wesi wa ya re o ebi ni ya sun na wu egbe ma yo me o o ime ni tebe to help na o ma siti mo bi to na wu ku ya kimi ibi amigo ya te ba e o beni le ba ese o ime kwe ogwe gaso ina bi asire gasi ite pure yo wa idize o ide mi ati ere ororo ase gbarubara ogo bi obi be noro obi enoro obi mewa ni wewe umana omo mana wese eje awese obi ohan na mari police station na no we kijuwe ke nona de no alele owi me no o di ona mo ya pegun mewe obi ohan ke ro gbe me o wa we ni vile ya latin ra vie latin o ne fraki na gbe me o wa no mewe ba o ori we mi o degbe ma ona mo ebo gbe emi o degbe o is very good. Can you just sit down so that you are holding it to say what calm down? Wa wait and deport me. Yes, just calm down. Yeah, thank you very much. Thank you. Ijo. Dia make much. Niga ite. Bagwe. Ruda ya ke yuke ade ruda ya ke yuke ade o ti ge ade o ruda wi ladi ina ka mi yawe imagi onigi mi na o so ma pe ni le ba e wa o ruda u pa ni amwe la we bo u pa ni opa eso eyi stake me stake de na ni amwere ikiare wa mi ina mwe la yuke igba ha eyi te oni mwe igba iwe visa emi yaro ya itore vie na ari e mi ati if you be area basi or 5 months area visa le ina le wo tie le wa ni go le tie le wa tie me o gba na wa tie me wa dewu igo wa fun wa tie me ibi je me Nigeria wa tie me agba e no mo me de faki u wa travel agba ka iti agba wa ya yo dere
Wa ti mo pẹ̀lú wa oni ibu. Obi je me wu ne mo kia ibu na. Ni me si mi wu ne mo kia ibu. Yes. Yes. To address the people. Yes. Nice. Yes. Not by shouting. You could come on not by shouting or displaying unpleasant attitudes. Oh, you know you display. Emi ame no go me yara mu me. Eri je nu kokomo to mo sha. Yeah. Queen, drop your account. Queen, can you on the screen? Account number is on the screen. Queen mute. You could come back one. Account number is 30248545 First bank, Osayuware Osaige. She wants to start 30. That's the 854 53. Agboya game and all that one. 536. 50. Gumeti enia. Okay. All right. 3024854536. Because I'm not saying that the person is only had to move the account bottom. I know. We went to them. We might win Latin. We might win Latin. We might win to do what you know. I wouldn't do what okay you so yeah, Malatin. Obia Malajan. First bank. Obia Malajan. First bank. Double tap and hold to lockdown. Double tap to activate. Obia Malajan. Sound settings. Obia Malajan. Obia Malajan. Obia Malajan. Obia Malajan. E Franvito mi omo o. E Franvito wo kan o yan wo pe no ke kolo wo ke Franvito imae. O wo ke Franvito. Iwo yan wo pe no sa pe ko kole imae yan wo iwa kole o jaga igari e wo gwa ga ko eri o be ti me bi are UK bodo iji yan o yan ma mi no mo eri e pe ne babysitter o eri babysitter ya imu ne be tu bisi o yen be do asire one moto ina wo bi me ire webo o so gba ki yan do mo na ban ado wi jere webo o ma gba owo e joge ya ona wo ma mommy e ni abere ma be do ahon ina we ma ehon e wori imewe agada mo blabo eri oton wa begbe imewe eri oton wa begbe o me to kan yan bele ni blabo na apu won se bi jomo we meje iplani ro me deba ese mi no gbe me bana owa ke inwina re awoye gangan e mo ge inwina me ka be inwina ne ori re owa bo ninu pe ala owa uma wa be dina wa bi mebere ma na ga wepo na be yana oni ta o eri o mi gba ya sun o ona wa ogweni egwa yo no wa ro ye me ebo ni re ba oro ye me ne ni le gwa yo ni na o se le mi gwa ti wa ajoja na ebo na be yana omomo we no ure ni o gwa no we no mi ni o to po wewe o we ko gwa mekeni se o we mo ekpoto ni me ni onye mi nita o oyiwe na swaro bia o no mai muke webo muke Nigeria mami oyigo mami opini mami osishi eri ogome ni wa ge iwa apobo ne ena mi oyifo ina bigo ni ya mu eke Nigeria re ni ya de ticket ni ya we visa tori emi meme nu ku me pa wa na kana o ye be mo be 200 euro ibe ri na momo ele ni gbina na ya sun no ya gbe me i ka me no ri go me ni ya mu warun iya saye warun wa waro ya kole e fun na ma ika asaye won mu ne ina re 150 ina re no ni bi me hospital re wo igbe mene oni ya ri go ni gume ye ko ya ri e ba ibe ekini ga se ya ke mu me adie e wa o ma no so go kin e ti feme ina wi ga so ladian e ti feme me re frank mi omo mo ne e ma ya ni mo mo re yan kata imajaji imede ba miti neni imede ba miti mete wo mo mase ma ere e social media mi wa mo ya mi wa to ya mi wa ohu ya mi wa ije ya mi wa opia imaga me no rigo me o wi fi tenten o me wanyu o me siesika o me odo imaji go ge fi ma du iyo be rigi me ya bia bo wa obi ohana ya rigo me bo wa ya be kole no rigo bo posi mi abia ihe igo ni yakin mi gbe so di 10 euro di 20 wa ni e call iwe wa guri go me iye mara we o we be ri we go bia omo me no be manage itu
Ere ma we mi no ma wo aita ora inwina ogweje ye mi go mi ka upa we mi ka ti euro iwe si ari me sisi be mi go ni ya degbeji itobo me duo ki ikin oka ikin sa ewe ikin mi owo iwe si a mo be ka me o kebe do we o iwe bi me wu bere mu we je we se wa ke yuke do gu e momo wa wa ki na de awe ye gangan wu be we je we se la je we se de be we ni na ni ayi tererere bu epiri ya mo toro is already on media already let her express herself let her already on media already ubere we je itemi na gwe e to pari dona do de perfume fa bi be gbe o kan e o no de perfume fa owe o wa cheap mommy mi onari eme uwe na kana you go no me 200 mi e get 30 euro ni mo na 100 mo na we ni mi ta na 30 euro ya 100 ni mo me ko si borrow we we ni wu ike Nigeria ri go kie iwe Nigeria ike UK ri go kie bi me iya mi o iya ni re salon wa ya 35 ya iwa nwu na iwa tule mo ari e we sa you know kete ya uje nu ko mo ya te mo aro to iwe ru do grand daughter me no o te grand daughter me no you die no ima oni amu wana ga robi ebe wana ma mu more wana ga robi me umi wa no jo bi ene pegbe a me na ro mi ya do ya de yo back me ne ima ro ya de yo be Frankie nekme Frankie mami ni keti we sina ima te we ni ne ogwe emi nu me e vierge e mama blue wa ti ere no do ba mi o tu no ga robi me mama blue wa gade iye le no boy ma wa di passport mo bo o ma nwina o ma nu wedi nwina na emerite duwa idi anwina ko si go ni ate ya degbe meji ija ebo wa Nigeria ini aye be call wo wa ye ta ye nu ko mo go sell your house I call home wa gun mekin o se ebo wa me oyiwe ni keke ejemire 3 rooms siga mebe ostia 17 years igbe ma we ko mu gano ona lele boy ni no bi omo ka unana mero wa ihe ya ozo re jemi megige bo meti ye me oni ma ya ro wa ko so mi pa mi wa lenu kokomo nobody ona sunu de nwe o ma ro pariwo o wa ni ina o ri ro o wa ma be gbo wa la wa hun be me e ma ya gbo wa la wa ko se dan ha siga no iye igbo wa la wa e property ni ya fe iye na file ya kwipa lo iye no emaka won ebore maka wade iye no wa re maka ni ya no ro fe ina ika me bo me na we idio wa ebo me na we no need ni aya do sun wa ni because oni marriage contract eni de dinye or a contract mana aro to e de wu ne o market de yari ni e contract ni so oyi me na ti e wa iye ri o wa ri so wa ye na ga push ebo yi ga push o mai o wa ni no ga ebo na ga push e ma pe no la wa e mo mi iye we pa ona idopa e property ni yen eya na gbe ebo wa me new house ni eya imami o eri omo gibe wo ma se wa we ni wu wa e faki na ri obi me mo bo izin egbe ona ri e mo bo iwe visa no bi me ina gbe 20 days in Nigeria ina the ticket of ina do go me igi the only come oge ina na we si so kan all the for visit going and come here de ya pe no gbera ina ga so ina wo money me wa do zigoji igo ro pa igwe me agency no way ona to borrow me 50,000 naira e ina ri e go na de ticket go to 20,000 ya go me na the ticket ona 70,000 we ga ni 2016 mana to re Roma zai mari to re di next na ri ari questora ina ya we bene ina ri bene after 2 weeks ina ri 5 years ina ri ne obibe since we to na wu awe to determine aye school of language e wana mu gba no mu no bia na ina ka ma le lo no na Gualoviedo wi me Gualoviedo ima be ka ma le lebo Gualoviedo me ke mi no sunu o amane ugbe bo gi ama ya we no gbo ma me no bu no ma bio wi me ire jemi adie jemi nuku me gwa le bejo me ki aseti ri bejo o wana wi ari ebe ni ma be 5,000 euro ina won ma ina ti no nya omo meme 2,000 euro 2005 we be 2005 wa ri ebe yi omo me ike kinwi na rebe Germany o yiwe na la ona de ticket ge yiwe na la a train ona die e Rome but Rome ni but then e wana mi e Germany na we yana mi e bo de iju e bo ogwe orinuna but wa ge ho ri ere ugwe train
ebe me ya ti na ama mo amekoma na ama amekoma ni si ina be zo obo iri ze bi are jemi te jemi ma go me gbe o ti ma de oke o ma be obe call me o bu mi ade we ije mi kokomo sisi we ma mi o wa be won o wa re ejuke wa re mi o wa o ya mi are ti wa gegeru le are ejuke ina kole o ti je oni na we ni ade oni na we ni ade e property give me Germany imamo ni fo awo ko si janu wa o ma ni janu e ma gba okan o ati eme wa le ti eme imu wa le ti eme wa ti eme ina ko mana Canova ade branch like ona mo e boss no kwa ona do ya vie property ni e fo mi ni bi e wo ni aje ogele popolo imu e yo to me bi e stingy cause ya kinu na re pe ya hiam ina mo e fo mu ni nuwa ina we ni ya mo efua ya wa ti otome na mi do mu ona gele nja de property me ma emi ni me de blast man ni me de big one no ona do je emi na mo ona mu pa le ne property ne ya wiki ya ka mu wa na we ire mi ropa so boy na wa ma ina ipa ina ari e jemi e de ni ki pa ari e jemi passport ni na wi ori wi ihe ade ticket ni yari anova ni ya la e flight ona wi ori wi ina adi owa obi to ka pa iya na mi ori de 7 ori de 7 voter ige ma re me ori bi Jehovah witness no owi mo emi na we emi o igo emi ya na arugwe ina agogwe na we ba di go no ro owi eri go no ro ina wa ma we rudan osaloba yen ga owe be no jenania owe ni leru no bi yan owe ekeki ayo owe ni ma leru ne imari seti ijobe derio ticket na gbe ina de gbe ade ticket of 200 eya zozo kin abi jeme ana mi ona ime ro mu me ge frank ne imari ni we ge na e de no gbe me na owe ke ni yen kin ri jo wela osunu o owe yen kin iwa mi e ni dada kin ye komo idadon mode idadi hede ye ni kin ni jeme ogi ami aterewu nesef ni ira mu ye de won no kama won ye ma game no na wo mo gwo ma mu ye na emu ona bere nbe yin amu ye de me bi oya de le tuma me aru lelele bibe gwo mo pa mi amu de obi me mu amu ye ma wa me o ya isu won me o ni agun me owo ni fi ayu won me e to wi ya mu me ge franki ogbon ma ja ni me wi me jogun ade ogbon ma ja me je wo wa for 2 months ori wi na wo ma bi me no je na tu we ni bi a si go gwa kede ya ina bi a se gas owe oyibe pa we gas give no iye be mu gas le ne nia iye ri seti be asige gas iye gas ya le ba e gas give 80 euro ina be ha wa iwe ni ri una ina 50 euro bo ugbebe o ma ni we mi na ogbe meri la den ki awu meri tu bo social media people wa la on wa ri jo bo me yin je yin soso ni rari o wa ni e do ki e dede na fi gbegbe be webo si se ma be ma fi gbegbe me mo fi gbegbe me obi meri banu mu a italonari kumoru ame obi meri ku me yo ware benu wa ka italonari me yo wa sebe passport ni mi wa gbe ni e ma ga no me bo wa o iwe emi o degbe imo ni yen na to mu meke fraki ona mu me fraki na me ro pe le fraki wo ka mi e mo ime ro pe ina fie tente me jige fraki fie tente a igo me ya fie tente ina be fie tente ima jigo sa gwe fie tente igo me ya fie wa no e di do igo ri ya fie tente yo be di me go ri bi abi e wo wa odo me go ri ino ewe uri e me wo ya wi ma mi go de ticket iye na ri iwo be ka ma me wo ma iwo ma bi me ye iga ma fi ale le me ni de wona emi ya ni debe de no gbe me igo last couple ni ga me 280 euro ni adele mi owo oka won me ni le yo to emi ya ni de ya ri ya e perfect any ma mu mi ni no fi oye fridge imajo boka mi ni tutodo ni ya fi le yakwa eri omo gibe wo ma se eyin ori go me ya do eki o eyin ori go me ya do imami ori go ni ya mwere o imami oyo o si gba ni no e kan ma me we ije me iye passport ni eyin ri eje mi ipe wa ya ube je mi o we o se won pa we ni e do mu ja glass ibe o gbe na wo wo eta ita eyin
ta bodo. La wo boje. Oh, la wo boje. Oya we ti mu ere no. La wo woni se. Ya filu wa pa o. Ya filu wa pa. Ya filu wa pa o. La wo. Ya filu wa pa o. Ya filu wa pa o. Ya filu wa pa o. Omo ga igbemene. Ogbemene wa we idunu shae. Ni asigo me tegbejo. Yo ki asigo jo. Why because igo ni ewu eri eni me ni. Ori sojo. Obi me ga gbigo mo bo. O wa gbigo mo bo ire no e. Obi me le ba yan boyfriend e le ba e. No na to ta yi pa lo na. E boyfriend e mu ba ni la wa. Obi me we ni mi e. Ti be ti e wo me wa na me fe da be yan na. Wa na me fe da ni iwi me fe da be nu we. Me fe da iwi ba be le ba e. Ma ba mo re ma wa be no we. Mommy, you go eat it to me. May we come for you. The boy wa mulawa. O wa mulawa. Ibe wo bi me. E boy na wa na areke ni jeje. We aleba yin na leba ni e fi an je. That boy. E den no bi be gbe me ni awi banu a. Ite ya fo. Eni ka joy. Ina ye gan. We overall. Igi de ina rukmo bi la wa ni. Ina we ni yari san be uwe e karelo ni san ni miamia no fi aya la wa. We make it for 15 minutes. He get it. Oh, your man, that him up here back by your now. Then a minute soon. There is a Robiero in a boy, and I will arrow. Again, our Robian. Uma become any Robijue. This you are Roviagivo. You come here. Even boy now, or not with Banana, Humanity Mugna. A Uponi Roya walk at the four. Even Nika Pun. You have a book money. Ni maya drag. Wa understand me na? Iviedo so. Iviedo. E teme imi a block wire fe. Ina pa. Ina ha me teme. Ina ma me ni awujo. Ina wo mo bi jenu. Wa ekwe. Ina na imi ame. Ori mo frankite. Wa go ta ni frank no me e conversation. Ori mo e de me gera no ina kun ene. Mo mi la o. Ina we ri we aya yin mi a. Mommy la yen ri we de na we won yan mi na we emi na omo na gbije we wi ma amomo ni we roto aya sagbe ina wi ma we nu di imoto me ima we nu di ya gbese ni iwon egbere ko si na gbese ni o lele we se o lele ma se ke no lele ma se ina wi ma ni digo e fa ki na tie ne mama why we no we unu na de riga nu we no den we gbe me na no gbo e na ona agwale me no romo nu no to pe ina ima ni dem anything wo boy. Ima need anything, but ima we no demi me. Ima we no anything. No ma demi me be ya we birthday. Ori gbe me ne. Okay na to demi me. Okay be kam eteme. Okay kam oteme no tie. O wi mi awo, wi egbe mi la. Oni na wi mu na mi la weje na. Iju we awo so gbe. Iju no so fa le lugbe. Iju no magu we de iju opara akoko we. Ni ra ewe ni bo ewe ni ju e. Mo iju mu we ye school mu we le dia o ga kun mi ni ra meje ni to abo ekene ti je meje o serious o wala o wa ge wo iyan be do mu mi ari e chemist na be tuku mi e ra ma zejo beti bo la wo na ina kwe no ri go gera o ma ri me we ri ni ra ibe ti e we kwe ri go gera ni o we ni so go to we yin bo se yan na ri go ni ri e mo tami e I oma no make wage me e fa ko we ni edo mu me o wi fie tente he and then iji go ge fia ona wi fie tente imeji go ge fia deri o hino wa ari we si wa ya ge block ni mayoto wo ge ra me yin akedo mu dobo na yo me pe 6 months ago wa ya ge wa ari we si no tie bo me no kun ana gbelu wa unero no la yin wo umi omo ko no pa wi ya big ogbera mo last month e manike ikuko maki ruda wo ton won ri ewu wo ton won mo kan gbera me we which is ni mesin mi o ya me we e ga ni kan ka ro wi me o emi no si ore bank card re o wi me ya ri bank na jo me ma ri oge boyfriend yin jo ina mi me boyfriend o ma ri ewe i kan se ti wa ria le bo le ni do zepo ne ni kan ti se o ma na no ro mo wa na iyun e ti ri o me wo me no imagine school kaka our very clever I clever gbe iri clever when wa mi na izozo ina video wa susu e ma be ka me edeni me be bank e na yo I ma ka me ina we sise o logo me o robi me e ge gbo ko me wa ni wa ari o wa moto bo me decide ori ge ma we ni social media mommy
o ri la dia ino e to ari o boyfriend yin ejo ino we e o ime boyfriend we so wa o me mu go ju wo o vi edo no a ku me gwa me bun o fa vi ton ari o vi me ona wi ya wa no se ni mana bi e ba mu we ru dai mo pa koke in Nigeria ebo meri mo ko me wana ona we yen take off me yen take off for money o wana mu me na we sin ayo wa iye ro iraro na ya panu mana ya pan ko ni iriyawe e ti mate han ma lele Victor e tu wo amomo aare no bogbere ne bo eni uno na wuje sharofo ne ona de gbe do agwa me me ngwa ta wi amo egegbe omo na gbo ma be Nigeria ba we e taja san pian oni san u gbe so e so da na yin ge gujo wa we ni CIA no ga e di course lele eri wa hama me ko se wi ma omo agbo ma ko si ma gbije me ma gbera me omo agbo ma I'm aware of 150 years or 100 years.